Kani kedai ke All India Radio Shillong, ka khubor ban puli dailus atas im. Kini kilong kimat berkongsan jong ka khubor. Kentu Menteri Rang Badu Narendra Modi yaki samla ban penrung kerteng yaladi kum kinong thap vot bat ong bakapor kaladai ban penurlong yaki jing ang nurut jong ki beriu bat jong kari. Khot jihalang ka speaker jong kayang dorbar Lok Sabha ya barok kiseng sanhima haswa ka dorbar mangtengka jong kari. Bat nyok pedang kenong seng jong ke Sikkim Viklang Sahayata Samiti ka Drupadi Ghimire ya ka khusnam Padmashri now President Ramnath Kovind. Menteri Rang Badu Narendra Modi hinin kasngi ulakan tu ye kisamla ke jukmenta bakin penrung kerteng no yaladi kum kinong thap vote na kabenta ki election ki ban salong. Ulaong bakapor kaladai ban penurlong ye kijing ang nurut jong ki brio bat jong kariru. Ulaong ru bakane kandai kasien banin kong baki milian ki brio ken pendep yala ki hong ban thap vote ha ki election Lok Sabha ka ban ran. Ha ki chia pelu jingmut ha ka benta basan po a jong ka program Man Ki Baat jong ka All India Radio umudi ulaong baki brio ki dan kalat banyaket lengkor lem na ka benta kari bat kidai ban sung thu ya ki jing don kam jong ka jing thap vote. Ulay ru ikitanat badai penyat election jong kijela yaki pulit bat sipai ki pahara na kabenta ke jingyat bai bat jingsingan hakiport election bat ikiwaide ki badan benta hakaban penlong yaki election kabayat ben bat kabalat na kijing penuwit pentun. Hakijing keren tu umodi ulabatai ba ka radio kalong kalat kabamentoi bha kabala ban penyaso bat penyajan bat kibriu. Ula penken mauru ba Netaji Subhash Chandra Bose ula jusultan lat bha ban ajing keren leng ba ka radio bat ula seng yak Azad Hind Radio hagas nem siajar kandas pa saupoar hakaba ula jupendan kam ban yakren bat kishipai jong ke Indian National Army bat yakipara riru. Ka speaker jong ka Lok Sabha ka Sumitra Mahajan ka lakhat ya ka jihalang jong barok kiseng sanhima ha ka sni balang haswa ban penlong ya ka dorbar mangtengka jong ka yeng dorbar thawan kari ha ka bakan pan ya ka jingkasan jong kiseng sanhima ba pher na ka benta ba nla ban penlong ya ka dorbar ka bayai ben. Ka dorbar mangtengka kan sedang hakalai pawai tarik menta upnai hakaba President Ramnath Kovind un aya ki jingkran play haki yeng dorbar ka banyadon lang baro artli ki yeng hakapol kharwe beche step ha Central Hall. Ya ka mangtengka batang shipor un wanra hakashi tarik ubnai rempang. Kani ka dorbar kan kut haka khatlai tarik ubnai rempang. Menteri Khana Kesokar Preng bapet ekatanat road transport and highways, shipping, chemicals and fertilizers, Mansukh L. Mandavia, ula play yak regional warehouse jong Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Pariyojana PMBJP hapa mohi kabah Guwahati nen kasni. Habakran hakajihalang ulaong bayak bakani ka kudam kabadan Guwahati kabalabo da ka Bureau of Pharma PSUs of India BPPI kan pinya yaw yaki dawai Jan Aushadhi generic shabaro ki PMBJP kendra ki batrekam hakaleng kathan jatela mingi. Ulaong kidan palat san hajar tli ki Aushadhi kendra ki bade bat pinya yaw yaki jat dawai ba pher bat nakini sispa san potli ki dai ki badon hakathan chatei lamingi. Ulaong ru ba ki dawai baro ki bade na ki Jan Aushadhi kendra kilong ki baduna ka dor da san po hado prapo na ki sispa na ka doryo. Kani kedek All India Radio Shillong ka bawan lam shapi ya ka kubor. President Ramnath Kovind ula menjur ban aya ke khusnam Padmashri shaka nongseng jong ke Sikkim Viklang Sahayata Samiti ka Drupadi Ghimire namar ke jing treshitom jong ka ban yarap yekibriu ki badan jingduna hakit khotmen. Ka Ghimire kala yarap ikibabun ki khanna bat ki samla kala jupen betru bat ki doktor ban ajing sumar yakitu ki bakat shintur bat kala yo jing yarap ru na Dr. Satya Saraswat jong ka Agra ubadai plastic surgeon na ka banta ban sumar bat pen bhabyang yakadur jong kitu ki briu ki bala ingding.
Lengba kani kecinya day ba Dr. Saraswan bon ki brio ki baduna ha ki department bat ki batko kilayo ya kila cingaram. Nalor kani ka ghimire ka jiarap ru ban pinyo kam yo jam yaki bat don ru ki ba ka pentrai ha ka karkhana thanjan jongka. Ka ghimire kan sayo pedang yakani ka khusnam no President Harashtrapati Bhavan. Menteri Katuna Transport, Civil Aviation, Railways, but Land Resources, Jongka Nagaland, Paiwang Konyak, Ulakawe Yakalama Jongka Jinsdang, Ban Pinya Iki likely ki bus Nakajaka Pinyankali, Jongka Nagaland State Transport, Mokok Chung, Yakabalawanra, Limbaka Mokok Chung City Bus Service. But Layoru Yakajindwai no Reverend Chuba Jamir, Pastor Jongka MTBA. Habekran bat kilat patay kubor hadin kicing pelat yaki bos menteri ulong bakane ke projek ban pinya yaki bos hamokok chung kanlong kicing harap yaki brio kamtam yaki kena school bat kena college namar kabai kali kanlong ke baduna bha bat kicing yaki bos ru kanlong ke bapiang por. Third Northeast Blind Football Tournament kejing kai football bala penlong kerpang nak benta ki brio ki badon kejing tuna hakabor jing yoi ke bala penlong Shillong haki south ni baladam kalakutno kiladon shipotali ki kenhon kai bat palat shispa angut kino kai ki bana ka than jate la mingi bat na West Bengal kilawan banyashim benta. La penlong yakani kalumpung kai football daki Indian Blind Football Federation IBFF Shillong Public School lat umkha. La pia yakishpotali ki kenhun haki arbanta kata marsan kenhun hakaway kaway kabenta. Haka pool A kidon ka kenhun kabana ka Northeast Shower Blind Football Club na Arunachal Pradesh ka FABB na Kolkata West Bengal ka Handicap Association na Manipur, ka Garo National Blind Football Club na Meghalaya, bat ka Siliguri Blind School na West Bengal. Kibahap haka pool B pat kiday ka Bethany Society na Meghalaya, ka Mizoram Blind Society, ka Moran Blind School na Assam, ka Montfort School na Assam, bat ka New Bies United. Haka Jayakran bat ka All India Radio, Sunil J. Matthew, Sporting Director jong ka Indian Blind Football Federation ulong, baka blind football kadai ka jingelekai ka badon sanmut kinongelekai haka wei ka liang, bat la pinyelekai ka haka madan ka barit lani ka futsal ground. Lajan hundred potali kiri kichupinyelekai ka bat ka India ka don haka kadan ka ba arpokundai. Hakane kejingelekai ya baro kinoilekai late matla lat no unong up goal bat la rapat yaki dau coach bat goal guide bat kielekai da ka babut bat sap yaki jing sawa jong ka bol ka badon yaki baji yaki annual Pulikat Day kabapra ndrake haka artarik ubanai rempang ha pulikat kanang ban pensung thu yaki brio shapang ke jingdon kam banyada yaki pung duriau kibadon haki dolono la jurake yaki nikasni kum ka World Wetlands Day haka bala penlong yaki jingakop rangoli ke jingakop kentem jingdro na kabanta ki kena ke jingyak kijan ke jingamare thong bat kiwede Unang Seng Jong Art and Architecture Research Development and Education Xavier Benedict uloong bakine kijaka kidai kiba itanat bat kiba kring bhai kinong sangkai perthai hendrai nakajing sedang ban seng bun ki karkhana haki kalayalam sakajing penjulor yakini kijaka balang ban penkut yaku khubor sesin kimat bakongsan Kentu Menteri Rang Badu Narendra Modi yaki samla ban penrong kerteng yeladi kum kinong thap vote bat ong bakapur kaladai ban penurlong yaki jing angnu jong ki brio bat jong kari. Khat jingalang ka speaker jong ki yang dorbar Lok Sabha ya barok ki seng sanhima hashwa ka dorbar mang tengka jong kari. Bat nyok pedang kanong seng jong ka Sikkim Viklang Sahayata Samiti ka Draupadi Ghimire ya ka khusnam Padmashri now President Ramnath Kovind. Kato ko khubor kalakut ke balawan chapi nak All India Radio Shillong hakapo prabajeng in a sort bakadeli station nak benta ke khubor kanegade All India Radio Shillong